yang tapping dia power sikit macam ni stabil lah. Titanium Silver Pro, latest design, USA Pickleball approved. Kalau you all nak pedal yang power, yang stabil tapi still best value, this one is it. Pedal ni dia guna titanium silver with surface, bagi 3 kali ball grip dan juga spin boost. Nak control bola spin pun padu, vibration pun 35% less, so pukulan rasa lebih sedap. Dia clear, dia pure, dia punya bunyi tu. Handle dia 14 cm dan juga anti slip, so better control, never slip off. Thickness dia 16 mm yang ni, memang solid feel dengan Thermo Fusion X build. Pedal lebih stabil dan juga konsisten, 35% less vibration, tangan pun kurang lenguh sikit lah kalau kita main lama. Sweet spot dia lebih luas, 40% lebih besar. Jadi walaupun pukul off center, bola still stabil, sesuai untuk beginner sampai aggressive player, semua boleh guna. So kalau compare dengan premium brand yang keras sikit harga dia tu, yang lain biasanya standard carbon face, single layer core, vibration dia biasa, harga tinggi, tapi yang ni bagi flagship performance at better price.